اگر هبویا جبو ما پادشاهک خودی لایق بدیتا جبوی کلاحک و بهاتا دیار کرن جبوی تختک اشکرا و وبویا جبو ما بختک اگر بدست بکتا جبوی تاجک بگمان جمراجی و هبویا رواجک وی غمخواری بکرا لما بکس و سیویان و ام درخستانا جدست بی عسل و لشتو و چاورچیان و زوربر نبویا لدجی ما افروم امی نبونا کاول کند و لما نبونا کوم امی نبونا بلنگاز بندست بن فرمان زوربری استخوار ترکان و عجمان لبری جبری یا بری و خودی و ساکر افروم و عجم لسر مراکر بیروی آوان گرچی ننگه لی او ننگ لکسیم بناو دنگه ناموسه لفرمان روایان و لمیران ما چه هیه تاوانا غوزانان و فقیران هرچی کسی که دست آوید شور بتیکوشین و غیرت وی زرد کر خز دست خواه بمیرانی دولت لورا وکه بوکه که یه او جیهان ده دست شور تعزیده یه حکم و فرمان لیاریکرین حق معری معربرین و دیاری قنجی جعفرایی و بخشکرینه و جوانمیری من جدنی اف پرسی بحکمت قلنه تا چیه گو تکوشین و غیرت بپیوکا کرد دنه بشور و بقنجیکاری تسلیم مروف دبه جمروف را دکست و خواری گله دمدمه و دستان خانه کردان سال 1609-1610 یک جی دستان هری گرینگ ای گله کرد آشر و برخودانه دمدم گله هکل هریم ابرا دوسته لجای دمدمه لهندره سینور روجلات کردستانه ده خانه لبزیرین گله دمدمه آوادی که و افد بس دماکو شردنابر میره کردان و شاه عباس دست ببکه و برخودانه گله دمدمه درکه و سردکا دیروکه ده گوتن که خانه کردان جبرا دوست روجلات کردستانیه ناوی امیرخان جار نجیب ناو خانه سور تپینا سکرن کره میره ناصر برادوفتیه ناو دایکاوی لالی خانه ناو جناوی خاتون خانه هر دو کرنوی خان عبدال بگ و تترخان بگ بچوکه برانه لالی خان دایکا خانی شیرجنک کردایه پر هشمنده عاقلمند و شیورمند خانه کردانه هند بیجن اوج بردل نخوشیه که کوش کرنه جیه خواه براتوستا کردانه او لدور آکره لدشت هزار جوته جیه گرتنه و مانه خانه کردان چقدر جمیرزاده این کردستان و پیشنگ ایلا خوابه لجبر مرجن کوش کرنه خزانی دبه پاروان لسروان مرجان دایی که امیرخان لالی خانه دوها جیزدان مزند که داکو حوجه نمردان نبه خانه کردان و جوان مرجان خلاص به بی قضا و بلا شوکه جی شوین تاری و به هیده امیرخان دخوا گرانده دبینه کووای روج و هی دکولکا خانیوی ده جالی روجلات روج و جالی روجاوا ده هیو دکوه هندره خانیوی امیرخان جوه خوا گران بجاره که ده شیارد به و ماتمینه ترسو لرزینک دکوه دلو هشوی دایکا وی لالی خان جی شیارد به و جید پرسه که چه هاتیه سروی
û çi dîtiye divê xewa giran de. Emirxan dibêje, dayê, min xewneke pir bi selabet dît û hîn jî tîrêjên roj û heyvê li ber çavê min e. Ka şirove bike ev ecêb û xewna giran. Dayîka xanî gotê, xewna te pir ecêb e. Ka rakeve em ê sibê biçin gel aliman û binêrin şiroveya xewna te ya giran e. Tenê ew dikarin bibêjin ev çi ecêb û xewna nava şevan e. Lalîxan û xanî sibehê radibin û diçin gel aliman da ku zanibin şiroveya xewna xanê Kurdan. Alim pirtûka şiroveyên xewnan derdixe, diponije û difikre li ser vê xewna giran a Emirxan. Dibêje alim şiroveya xewna xanî, roj nîşana serokatî, pêşengî û hukumdariya welatekî mezin e. Li dora te wê kom bibin pir kesên hişmend û wê kes dernekeve ji gotin û fermanên te. Hêv jî nîşana maldariyê ye û tu yê li ser gencîneyeke pir mezin vebî û bibî fermandar û ava bikî artêşeke mezin. Wê gelek kom civat û kesayet hêviyên xwe bi te vegirê bidin, ev gencîniya tu bibînî ew qasî mezin e ku tu bikevî cengê jî, 7 salan cengê de jî ev xezîne û gencîniye wê têra xwedî derketin tedbîra artêşa te bike. Emirxan li ser van şiroveyên alim ecêmayî dimîne û nedixwaze ew qasî dewlemend be ne jî li hemberî tu hêzê serî de. Emirxan dikeve nava hizr û gumanên xwe. Hekek û qerqeşiyek û gengeşiyek yan jî şer û pevçûn li pêşiya me hebe jî bila ne li nava qewmê me be. Ne jî li hemberî civak û hukumdarên Kurda be. Ya baş ew e ku ez mala xwe ji vî diyarî bar bikim û biçim derbasî aqarên Îranê û li bajarê Esfahanê bicê bibim. Ew serdem jî ya Şah Abbasê Sefawî bû û li Esfahanê rûdinişt. Emirxan ya dilê xwe bi dayîka xwe re jî parve dike û li ser vê yekê dibin heman fikir. Emirxan roja din dayîka xwe zarokên xwe tişt û malên xwe li pişta hespan bar dike û ber bi welatê Îranê ve dikeve. Bi awayekî riya wî bi qesra Şahê Îranê dikeve û li kêleka qesra Şahî xaneyekî peyda dike û malbata xwe jî li wir bicê dike. Rojekê ji rojan xanî diçe mêvaniya Şah Abbas û li wir Şahî bala xwe derreng û rewş liv û lebata xanî û jê dipirse. Tu ne kesekî ji rêzê yî, tu çi kesî, ji ku ve tê û bi ku ve diçî? Xanê Kurdan dibêje, em ji nava êla biradostê derbasî hezar cotê bûn, ji wir me berê xwe da vê derê, bav û kalên me zordestiya sultanan qebûl nedikirin, li hemberî wan dernediketin û hevkariya wan jî nedikirin, ne me zulm qebûl kirine û ne jî xwestine zordariyê li kesan bikin. Şah Abbas li ser van peyvên xanî rastbêjî û netirsiya wî pir kêfxweş dibe û qedrê wî gelekî digre. Piştî demekê jê dixwaze ku li koşka Şahî bibe şêwirmend û zarokên wî jî li nava kar û barên qesrê de bixebitin. Bi vî awayî xanî malbata xwe li nava Esfahanê de ciyekî digirin û kurê xanîyê mezin Evdalbeg li tewla Şahê dinêre ku temenê wî wê demê 10 sal e. Şah Abbas pir ji nêçîrê hez dike. Rojekê ji rojan ji xanî re dibêje ka em ê derkevin nêçîrê. Gulaman kom dikin û berê xwe din nava jêrxuntarên çiyan. Şah Abbas û xanî li jîrê dimînin û hemû gulam jî derdikevin jora çiyê. Bîstek derbas dibe, ji nişkê ve şêrek ji nava latan derdikeve û berê xwe dide Şah û xanî. Êrişî Şah Abbas dike lê Emirxan yekser xwe davêje pêşiya Şahî û tê beramberî şêr. Destê xwe yê çepê dixe devê şêr û biyê rastê bi xencera xwe şêr zivêl û parçe dike. Lê şêr heta ku rih dide destê xanî bernade û zendê xanî parçe dike. Şah Abbas ji vê mêrxasî fedekarî û camêrtiya xanî matîne. Xanî şêr dikuje, datîne erdê, dilê wî derdixe, bi xafî dixwe û cergê şêr jî dide Şah. Piştî bîstekê gulamên Şah digêjin ciyê bûyerê. Çi bibînin? Şah xaniyê ku zendê wî di çi rewşê de ye, lê kêleka wan jî şêrekî kuştî. Bilez ew berê xwe din qesra Şah û gazî hekîm û doktoran dikin da ku destê xanî derman bikin. Li wir xebera qehremaniya xanî li nava qewm û ehlê herêmê belav dibe. Biçûk û mezin 7 roj û 7 şevan
قالا کشتنا شیر و قهرمانیا خانی دکن. شاه عباس گازی زیر چکران دکه و جوان دخوازه کو دستکی زیرین جبو خانی چه بکن. جوه روژه و پیوه ناو خانی دبه خانه لب زیرین. دم در باست به روز دبهورن روژکی شاهی وزیر خواه خانه لب زیرین جبو گشته لپشتا حسب خود سوارد بن و بر خودن زوزانین ارمیه. لدان روژه دگهیجن زوزانه و لناوا زوزانه راستی گرکیتن. جگر رد بیجن گره هوزانه. لبنه گر شکیرکی هیه و لبن ویشکیره جی کانی دهرکه. شوانه کی لور بزه خول سرکانیه آفده لرخکانیه رونشتیه. شاه و خان لبزیرین پروستیابون. سلاف لشوان دکن حال وید پرسن و لجم شوان رودنن. شوان وان ناس ناکه لدبینه کو کسین نجره زینه. شوان قدر وان دزانه و جوان را شیر ددوشه دیکلینه داتینه برشاهی و خانی. بلورا خود دردخه و جوان را بلوره دخه. بینه که لبلوره دخه دبینه کو میوانوی انگوشا خلماش بو. شوان بلورا خود داتینه و دشه ناوا پزه خو. خانی لگل شاه چاودیریت که. جاره که ده دبینه کو میشک جدفنا شاه درکد. چو قلقا بلوره را درباس بو چو ناوا شکیرا پشتکانیه. چند کلی درباس بون او میش جاره کدن و گریا. جی قلقا بلوره را درباس بو و دیسا خو خست دفنا شاه. شاه و جنقی و شیار بو. جی خان را گود خانو من خونک عجیب و پر بساندید. خانی پرسی او چه خون بو کو او قاسی باندور لتکر. شاه عباس من دید کو از لسر پرکی در باست بم. پرک خرابه و لبنیا ویجی چمکی دریش. لسر در باست بم و راستی خزینه که گنجینیه که پرمزنتم. گنجینیه که وحایا کو به سالان ولاتک پیت خودی کرن. چند کلیان لناوا گنجینیه مام دما وگریام لسر پرره در باست بم و هر تشت وندابو. خانی دل خود گوت تشت تدخونا خود دید من بچاون خود دید. خانه لبزیرین گوت شاه من خوناته سر خیره به از نکارم شروعه خوناته بکم دبه کسی که عالم به جبوه خوناته شروعه بکه. خانی هنه کی پونجی و بخوره گوت تشتی که من لبر چاوه خود دید شاهی را ببیشم و او گنجینی راست به از باورم او وی جاره ایریشی تف میرکتین کردان و کردستانه بکه. دوی گاوه ده خونا خان لبزیرین یا هزار جوت دیتی کت بیراوی و روج و حیواله درکت بو هات برچاوینوی. گیشت اوی باوریه کو دوی ایدی جیرو پیوه پیشنگی جگل خورا بکه وان جزلمه خلاص بکه و رزگار بکه. پشتی بین ودانه که خانی دست و روی خواجگانی شوشتن و جوه حزرینا خود درکت. دیسا شاه جیرا گوت خانو او خون نخونه که حسان بو از هینه دبن باندورا ویدمه کان نیرنا تشیه. خان لبزیرین گوت شاه من او خون روشکن بیواتنه بنیرنا من شروعه اوی وحایه. هچی هون شاه و سلطانن و بالا ول سر مالداری اویه گنجینیات تد خونه خود دی چی جخوا مال و ملک و دولمندی اویه کو خود خونه تد دایر در. بوان گوتنن خانی شاه جی قانع بو و لحسب خواسوار بون و کتن سر یا وگرا ماله. نیوه ریچون خان لبزیرین لره و ریبازن وگرا لجیه خونه شاه گریا. جنشکه و گوت شاه من گوسیل که خواه جیه کانیه هشتیه دوی از وگرم. شاه گوته که دست جه برده از یک از زیرین دیاری تبکم خانی او ناو باو من لسره و حتی مرنه اوه لگلم به. لور خانی خاطر جی شاه دخوازه و ودگره سر کانیه و دچه جیه شکیره کمیش چوبو ناوه. بخنجره خواه هنکی ود کله نویسکه لسرم چرم نویسیت دبینه جنو و جه کلانه دگره لحس به خواسوارد به و بره خود دماله. روژا پشته عالمه کی دبینه کج نویسین که وم فهم دکه بخواره دبه سر گوله که آوه و نویسه پیده خواندن. او ملو عالم هر کو دخوینه سر خود هجنه مات دمینه و دبر خورجی کیف خوشت به. حیا داویه نویسه دخوینه و هایاوی جی جوه گنجینیا مزن چید به. عالم چاوبرچی جخان رات بجه از جی پارکی دخوازم. خانید بجه باشه ده همون نویس خواند از جی چند بارن زیر بدم ته. لعالم چاوبرچی قبول ناکه و نیوه گنجینیه دخوازه.
خانی سوز دکو هنکی بارن وی زیده بکه و دبیجه دوی تو بویار رازی بی لی عالم چاوبرچی قبول ناکه خانی ریا خلاصی نابینه بجارکه و شوری خود دردخه و سر عالم چاوبرچی جگوده ویجه دکه خانی دچه ماله و همون مسئله جدایی که خواه دبیجه لالی خانه زانه و عاقلمنده دبیجه خانو گره من هکه تو بخوازی ببی خودی گنجینه رابه بچه گل شاه و قاندی چرم گایکی عرج شاه بخوازه و جه ویجی بلا جه گنجینه به خانی شیرتا دایی که خواب جه تینه و دچه گل شاه عباس و جه داخوازا جه کیش بو آواکرنا جه و وارکی دیگه شاه لسر و داخوازا خانی برسوه وحاد ده تو خان نینی تو برایی لحمو شولان دستوردایی من داته تمن جه چرمگایی جخوره بکه برج بدن و آوایی لگوری که داخواز شاه عباس کربو او عرض قاندیموی چرمگایی کی بو خانی چرمگایی کی تینه و 7 روز و 7 شوان دا آوه دنمینه دو هستین قرچی جباجار بس رایتینه و چرمگا و حالی که کو دقلقا درزیره در باست به به وی آوایی دبه گلگره حوزانه و موی گاو فدکن به هزاران متر عردگره خانی جی چار آلین دنیای اندزیار و هسته آنتینه و لحف دجوینه و لسر گنجینه هیمه گلها دمدمه داتینه پشتی دمه که خانی دچه گل شاه و جیرد بشه شاه من از و زارکن خواه ایدی امه کار و بهلن ایدی مجال منینه امه بکار خوره مشغول بن شاهی اف داخوازا خانی ارید که او خانی مال و زارکن خواه بارد که او بره خود دکله ها دمدمه گوهینه دهاتا آوا کرن خانی داوا کرنا کله در ریو بریاوه که او لدیوان خانه یاوه رودنه روژه که جروجان کو خانی بکن جن کار لناوا کله در جاودیریه دی که دبینه کووای مرووک هات او بیشیگه که جی داران چکری لپیویه و تفشود دستویده خانی بیکو خواه بده ناسین جید پرسه تو چه مرووی جی کووته و جی کوودشی اف چلاندی که لپیته او مرووه هسته دخویه دبیشه از هسته مکریمه من اف لاندگ اف بیشیگ جبو مالا خانی آنیه هکه هنک دراف شناوه دانه من از کیف خوش بم گرناجی مالوان آوابه جبر که هسته مکری خانی به وان جلن ویین کار ناس نکر بو خانی خواست مرخازیا وی مرووی بجربینه و جیرد بیشه مالباتا خانی لاندکن زیر بکارتینن ماوه چی بکن جوه لاندکا دارین لسر وان گوتنان هسته مکری بهرست بیشه او دخوازن بلا بخوازن گرنا منتاوان لسر وان به خانی دبیجه گلو توی وان برسوان جبو خانیش ببیجی هسته مکری برسو ده او دبیجه من نخمش کسی خانی دچه ناوا دیوانا خواه و کنجو جلن خواه دگوهرنه و دبینه کووایا هسته مکری هات و سلاح دا خانی به خیراتنا ویدی که و همان گوتنین بره جیرا گوتبون دوباره دیگه جاوه هسته مکری سور بون به برسوه که هشک بیکو بترسه برسوه خانی به هشکا گوتنین خواه دا درگوانان مداخله کر و خواستن هسته مکری بگرن لوی تفشوی دست خود بهر سلدا و آمادکاریا شر کر لسر ویه که خانیج مرخاسیا هسته مکری پش راست بو و جیرا گوت هسته هرس نبه براستی مخواست ببینم که تو خودی سوز و گوتنین خوی یانا یه کل ناوا کلانین دمدم راستی تهات از بوم پشتی وان گوتنان دست به صحبت لپی صحبت دکن و دردکوه هولکو او خوندارن هون خانیج خوندار خواه هسته مکری را دبیجه هستا تو دبینی که ام بینگه ها کلاته چه دکن دوی کلاته ده کار دستلاداریه که دکن محوجهی بزلان باش و مرخاسن وکی تهیه لبریا هر تشتی دوی ام نیاریا باو کارن هفدو حلال بکن و جورته راکن و ایروپی و ام ببن دست براین هفدو و عهدو سوزا مرنو جیانجی به هفره بدن به وی آوایی هسته و خانی لحف دکن سوز و قرار به هفره دن و تف کار آواکرنا کلاتا دمدمه ددومینن دما خانی کار آواکرنا کلات خلاص دکه نامه که شاه عباس را ردکه و تیدت بیجه شاه من تو دزانی ما به هفره خوشی رشی تعلی دجواری شینو شاهی درباس کرن جبر و حوالتیا میا دلگرم از وان پیوان جبوته دنویسم
تو dizanî ku me dest bi avakirina avahiyekê ji bo xwe kiribû, me karê avahiyê xilas kir. Ger tu û komek ji pêşengên xwe tev li şahiya avahiyê bin, ez ê kêfxweş bim û bawer bikim ku dostaniya me hîne jî didome. Li ser vê dawetiya xanî, Şah Ebbas û hêjmarek ji wezîrên xwe berê xwe din keleha dimdimê. Li ber dergehê kelehê, xanî di roja şahiyê de wan pêşwazî dike û mêvandariya wan dike. Dema ku Şah Ebbas bala xwe de kelata ku xanê lepsêrîn ava kiriye, digihîje wê baweriye ku êdî her tişt qediyaye û demboriye. Ew nema dikare pêşiyê li xanî bigire û bi xwe re dibêje. Êdî ne ew deme ku pêşî li xanî were girtin. Ya herî baş, ew e ku têkiliya dostan e ya li gel wî bidomînim. Di nava hezr û gumanan de dimîne û bi xwe re dibêje. Ger ku ez zêr û diravan pêşkeşî xanî bikim, ew ê zêde dilê wî negire. Çimkî çi minneta wî pêtune. Ya baş, ez keça xwe periyê bidim kurê xanî, Xan Ebdalbek. Wê pirtir deng vede û mirovaniya me çêbibe. Şah Ebbas vê merovatiya xwe ji bo xanî pêşkeş dike. Xanî jî ji vê pêşniyara şah kêfxweş bû û qebûl kir. Heft roj û heft şevan dengê dahol û zirneyê jî kelatê bilind bû. Dema dimdim ava kir, birc û hewale lê çêkir. Xanî dahol û zirne gazî kir. Dawetek ji bo kurê xwe Evdalbegê têde kir. Demek derbas dibe û xelîfeyê şah dikeve nava tevgerê û dixwaze fitneyê bixe nava xanî û şah. Dayîka xanî Lalî Xan ji xwe piştî pîrozbahiya li kelehê, xanî ji fêlebazî û fesadiya xelîfe hişyar kiribû. Xelîfe bê agahiya şah komek leşkeran dide hev, cil û bergên wan diguhere û li ser navê ku zilamên xanî ne bazirganên xwe dide şêlandin û li ser vê bûyerê ji Şah Ebbas re dibêje. Aha, min berê ji te re gotibû û tu şiyar kiribû, lê te digot xanî dost e. Şah Ebbas tevî ku ji vê bûyerê tam nebawer bû jî, daxwaza xelîfe qebûl kir û komek leşker pêraşand da ku kelatê xira bikin. Li gel kelehê şerekî giran derdikeve. Hemû leşkerên şah têne kuştin. Tenê xelîfe bi sê leşkerên ku pê remayî paş paşkî vedgerin gel Şah Ebbas. Şahî dibêje xelîfe. Te ji min re got leşker bide min, ez ê destê xwe bidim guhê wî û keleha dimdimê bidim xwarê. Lê ya baş di binê re çi bite û leşkeran hatiye. Te ew hemû dane kuştin. Ma te nezanî ku ew çi pilinge di wê kelehê de. Dayîka xanî piştî vê bûyerê ji xanî re dibêje. Divê tu hişyar bî û ji bo ku tu karibî parastina kelehê û yên têde bikî, divê tu artêşê ava bikî, hêza xwe mezin bikî. Li ser vê şîreta Lalî Xanê, xanî ferman dide ku şûr û mertalan çêbikin û ji bo heft salan zad û qut embar bikin û sarincên avê di nava kelehê de çêbikin. Piştî ku sarincan ava dikin, avê ji derve ji kaniyê dikînin nava kelehê. Piştî wê hemû paleyên riya kaniyê ku nas dikin, serê wan jê dike û ji nava wan tenê yekî dihêle. Dibêje divê ku rojekê pêwîstiya me pê hebe, ew jî Mehmûdkê Elekanî. Roj derbas dibin, Şah Ebbas hemû leşkeran kom dike û li derdora kelehê xwe didin hev. Bi hezaran çadir vedigirin û amadekariya êrişê dikin. Xanî li ser banê kelehê dibîne ku çawa leşkerên dijmin ketine tevgerê. Ew jî zend û bendan bad din û şûr û mertalan amade dikin û rextan girê didin. Bi roj û şevan şer diqewme, leşkerên şahî dikin û nakin ku xwe bigînin kelehê, lê derbên giran ji hêza xanî dixwin. Wê demê dîsa xisleta îxanetê xwe dide der. Kurmêdarê ji darê ye, kurmêdarê jî vê carê Mehmûdkê Elekanî ye. Mehmûdkê Elekanî li nava kelehê ji xwe re dibêje. Ho heya vê gavê van ji xwe re yarî dikirin. Jinû ve wê şer dest pê bike. Min û vê yekê çi têde heye. Ez ê çi xwe di ber vî şerî û parastina dimdimê de bidim kuştin. Ma çima ez naçim qesta şahê Eceman, xwe bavêjim bextê wan da ku neyim kuştin. û xwe ji kelehê didize û berê xwe dide gel xelîfeya şah. Alekanî dibêje. Min nekujin, ez ê alîkariya we bikim û riya têkbirina xanî nîşanî we bidim. Ez ser û kaniya kelehê dizanim. Ez hosteyê kaniyê bûm,
و من ریên wê dinasim. Ji bo ku hûn xelkê kelehê bêhal bikin, divê hûn avalser kelehê bibirin. Ev xeber digije Şah Abbas ku Mehmûd Elekanî hatiye û dixwaze riyakaniyê nîşanî wan bide. Li ser agahiya Elekanî leşker dikevin tevkirê, lê dikin û nakin nabînin riyakaniyê. Vedgerin Gelşah. Mehmûd Elekanî dibêje ew kaxizên mindana Şah riyakaniyê diyar dike. Xelîfe ji Şah wan kaxizan dixwaze, lê Şah dibêje tu kaxiz li gel min tunene. Elekanî dîsa xwe davîje navberê û dibêje Şahê min, belê dema ez hatim min nexşeya riyakaniyan date. Şah çi qas dixwaze veşîre jî nikare. Xelîfe dibêje Şahê min, êdî feyde tuneye, hestiyê nava me û xanî şikestiye. Ew qas leşkerên me vala li vê derê kom nebûne. Êdî firsende ku em dawiyê li xanî bînin û xwe bigînin kelehê. Ev yek bi dilê Şah Abbas nebe jî, lê ji ber yên der û dora xwe mecbûr dibe ku kaxizan bide û riyakaniyê derkevin holê. Dest davêjin serûkanî serê wê vedikin û heywan seh û laweran tînin û serjê dikin xwîna wan bi kaniyê ve diherkînin. Nava sarincên avê yên kelehê tev de dibe xwîn. Şah Abbas ku kerbekî xwe berdabû nava dilê wî ji Mehmûd Elekanî re dibêje Mehmûd ku te çima ev îxanet li gel malbata xanî kir? Sedem çi bû? Gotiye Elekanî Şahê min, aqilê min ji malbata xanî nedibir û min ji bo xwe baştir dixwast. Qedrek ji bo min nedigirtin. Diravê min kêm didan min, ev jî him min ji bo te kir. Ma baş bû yan xirab bû? Şah Abbas dibêje Mehmûd ku baş be yan jî xirab e te kir û derbas bû. Ka bêje wekî diyarî ez çi bidim te? Elekanî dihezire û ji xwe re dibêje ez jê dirava bixwazim wê bide min. Lê belê ma ez ê çi ji dirava bikim? Wê demê ez ê jê re bibêjim bila keça xwe ang û bûka xanî ya ku daye kurê wî Ebdal begê bide min û vîya ji şahra dibêje. Şah Abbas li ser vê niyet bênamûsiya daxwaza qirêj a Elekanî hêrs be û ferman de. Ka topa mezin bînin vî Mehmûd bênamûz bi bircên kelehê ve girê bidin û biteqînin. Dawiya kurmê darê wiha bû. Mehmûd Elekanî bi bircê ku îxanet lê kiribû de hate texandin. Roj derbas dibe, duhayên dayika lalîxanê qebûl dibin. Ewrên giran li hev kom dibin, brûsk vedidin û baranekî pir dibare. Hemû kun û çalên kelehê tijî av dibin. Lê dîsa jî rojên zehmet li pêşiya xanê Kurdan e. Dayika xanî dibêje Xano, kerem bike dayê. Hey mala te mîrat nebiyo. Tu bi leşkerên xwe ve bibî ferîşteh jî tu yê nikaribî rihê van hemû dijminan bî. Tu jî rabe feqî, mele û aqilmendên xwe kom bike. Kaxiz û nameyan binivîsine bişîne jî serokên eşîran re bira werin bi hawara te ve. Dijminan hemû derdorên te girtine. Bihêviya ku werin bi hawara te ve ev serokên eşîran. Careke din li ser şîreta dayika xanî, xanê Kurdan nameyan dinivîsine û dixe destê qasidê xwe û riyekî peyda dike û wî dike rê. Pêşiyên Kurdan gotine, xew û mirin yekin. Ger xew zora mirovan be, ew ê mirin jî direwşên tahlûke de zora mêran be. Qasidê xanî çend roj ji şevan birê ve diçe û ji ber ku pir diweste xwe li qonaxeke kevin digire û li wir dikeve xew. Di wê navberê de zilam û leşkerên eceman derbas dibin û dibînin ku vayek hesek ketiye xewa giran û naşibehe zilamên wan. Bala xwe didin şenteyê li rex wî û vedikin. Dibînin ku nameyên xanî ji bo serok eşîrên Kurdanin ku hatine şandin da ku werin hawara wî ve û zora leşkerên eceman bibin. Leşkerên Şah wan nameyan derdixin û li şûna wan kaxizên bênivîs bicê dikin. Qasidê xanî ji xew şiyar dibe û haya wî jî tiştekî çênabe, radibe û dikeve seriya xwe. Dema ku wan peyaman li serok eşîran belav dike, serok eşîr bala xwe didinekê ku hemû kaxiz valane, her yek li ciyê xwe bêdeng dimîne û haya wan ji rewşa xanî çênabe. Çavê xanî li riya wan serok eşîran dimîne, lê hêviyên wî sar dimînin. Kes bi hawara wî ve nayê. Dayika xanî lalîxanê dibêje Xano, kes bi hawara te de nehat. Xanî, dayê,
هوارا من او میرین کو مجبو وان نامه شاند بو لی کس نهات هوارا من ایدی من نمنتش کسی سبه ازی خو بشتینم رابم درگاه کلها دمدمه وکم بکوم ناوا لشکرین دجمن و حیاک و خود هز دای من شر بکم روجه که مجی لوی دنیای مابه بلا بسر بلندی و لقادا جنگه به روجا دنه خان لبزیرون و خان مکری جبو دوره لدجمن تنگ بکن پلانا خود داتینن خانی دبیجه مکری ازی بکوما خواه بره خو بدم چادرا شاه تو جی بره خو بده چادرا خلیفه مکری اریده که او دبیجه جخوا من زانی کو شورکوی پر باشه ازوی بدست بستینم هر فرماندارک تاوی کوما خو خانه لبزیرین خانه مکری و عفدال بگی کره خانی چادرک جخوره دیکن آرمانج خانی دبیجه مکری حتی کو دنگ شر و شوران لگل چادرا شاه خوش نهاد هون دست بینکن دوی ام پیشی سر وان بلاوکن دا کو ام کاربن وان تک بن نوهابه و را پرنامه انجام نگره سر سبه خانه کردان درگاه کله ودکه سوار بلنگو شیر جدریه کله دردکوین و بر بقادا جنگه و دهرکن خانی بره خود ده چادرا شاه و ظلامین در دوراوی گوت نخواه خان لبزیرین و خان مکری وانا جی کله دردی کون تقز اوتین خواباویجن بخت ما و تسلیم بن شاه عباس بانگ لحیزا خواه کر و جوان را گوت توپ و تفنگان راوستینن خانی وایته دیاره اوه شر چینه به اوه خواه رادستی مبکن وان نزانی که خان لبزیرین آمده کاریا جنگا مزندکه دما خانی دیگیجه جیه چادرا شاه دست به جنگی دیگه او پیرل ناوا خادا جنگی تفگر سوارین کرجی چید به چنگا شوران و حیرا هسپان بلاو بلند به سوارین کردان دیگه و ناوا لشکرین عجمان لسر برجن کله لالی خان و کسین ناوا کله مانه لقادا جنگی تماشا دکن لبندا داویا شرن اوی چبه هر سی ویگ را دخیستن قفدت شیران هرستن بو جنگ و دابرستن به هزاران مرجه کشتن لی دخستن وان بنوبت خان عبدال کر اشارت جارک دی جیب کنایت بر محمد صلوات آنین ویگ را وان رم هجاندن تیک را به خنجر هات نپیک را به هزاران کشتن جیک را کشتن جخان و میران به تونگ و توپ و تیران سرقتن مثل شیران لاش بونه مینا گیران هزاران لاش لشونه هفته و یکن لچونه دو دبی به هزاران تینه شیران رنگ داج خوینه شیران ودا بو برقه هاویر بو ترقه یک شهب نابن فرقه لیکدان و شرقه سری لحف راندن زره لحف قطاندن عیار لحف دراندن حرام برکراندن بر نکراند جه کشتن وان او حمید کشتن قد کسک جه نهشتن دایکا لالی خانه جی آماده کارین خواه کربون همو باروتو چک کمپ کربون لبندا انجام شر بو دماکو دید لناوا قادا شر دنکیم بو وید زانی بو کوروشکی چاوا درکتیه
û vaya komên leşkerên Ecaman ber bi kelehêvetin. Wê demê Lalîxanê fêm kir ku xanî û hevalên wî nema vedgerin nava kelehê. Lalîxanê bi zota agir a di destê xwe de pêxist û avêt nava embara Bardê. Bi carekê ve gurminiyekî ji nava kelehê hat. Te digot qey Xuda li ser textê xwe hatiye xwarê. Te digot qey tofana Nuh rabûye. Te digot qey zelzele çêbûye û Xuda hêrs bûne. Geleha dimdimê tevî qada cengê tev de hejiya û ker û pêtên wan çûn ber bi asîmanan ve. Li gel şah jî komek leşker û derdorên wî tamaşeyê qada şer dikirin. Dîtin ku xanî tevî birina xwe ya xedar jî hîne li ser piyane û li ber xwe de. Lê êdî bêhal bû bo xanî. Li dora wî kes nemabû. Ne Xanê Mukrî, ne Evdalbek, ne jî Teterxanbek. Tev de şehîd bûbûn. Xanê Lepzêrîn jî dikeve erdê û berê xwe de kelehê û agirê jî kelehê radibe tamaşe dike. Şah dibêje leşkerên xwe ka bala xwe bidinê nava cengê, Xanî ew bi hêsanî namre. Dibe ku birîndar bûbe. Bibînin û ji min re bînin. Li ser vê fermana şah, zilamên şah diçin şêrê birîndar bûyî Xanê Kurdan tînin. Şah gazî dike dibêje: Xano, Xano. Xanî dibêje: Çi bû şaho? Şah dibêje: Hey mal mîrat bîyo, çi qiyamet bû te li ser serê me rakir. Ma çi ji te kêm bû? Xanî gotiye: Min ji bo azadiya gelê xwe kir. Êdî nema bindestî ji bo gelê xwe qebûl kir. Şah Abbas bersiv da û got: Xano, heke tu dest ji van yekên xwe berdî û van fikrên xwe bihêlî, çawa min ji bo te destekî zêrin çêkir, ez ê ji bo te lingekî zêrên jî çêbikim û gazî hekîm û doktoran ji çar aliyê dunyayê bikim, bila birîna te derban bikin. Xanê Kurdan şêrê birîndar gotiye: Şah Abbas, gotinên te hemû pûç û valan e. Piştî Xan Evdalbek, Xanê Mukrî û Teterxanbek, ez ê çi bikim li vê dunyayê? Li ser van gotinên Xanî û helbesta wîna, şah ferman da leşkerên xwe û wekî gurên har êrişî Xanê birîndar kirin û Xanî şehîd xistin.